Obeležava se Svetski dan borbe protiv HIV-a. Prema zvaničnim podacima, od početka ove godine u našoj zemlji prijavljeno je još 120 osoba inficiranih HIV-om, što je dvostruko više nego prošle godine. U Srbiji sa HIV-om živi oko 3000 osoba, od njih je na lečenju oko 2100. Neznatno povećanje broja obolelih zabeleženo je u Nišu i okolini. Što se tiče ove godine, imamo u registru 8 novih HIV inficiranih. Svi su muškarci, znači osobe muškog pola i mlađeg uzrasta od 25. do 39. godine. Epidemija HIV-om počela je pre 40 godina. Lekari kažu da je lečenje dosta napredovalo. Oni uz svakodnevnu terapiju, najčešće jednom tabletom sa 3 formulisana leka, imaju praktično nepromenjenu dužinu i kvalitet života. Dominantni način prenosa je i dalje nezaštićeni seksualni odnos, a najvažnije je rano otkrivanje bolesti. Osobe koje su na terapiji, koje se leče, ne mogu preneti virus seksualnim putem, niti vertikalnom transmisijom sa majke na dete. Što znači da u stvari rana dijagnostika i lečenje HIV infekcije jeste najvažnije. Niš je jedan od 7 gradova u Srbiji koji je potpisao takozvanu Parisku deklaraciju kojom se obavezuje da će pružiti podršku u borbi sa HIV-om.